Volim ja taj ugođaj i sve to stoji, ali to mora početi dan poslije dana mrtvih, ono kada se... Jednostavno je predugačko, previše traje. Ne. Dobro, ja vjerujem da previše traje u 99% slučajeva upravo iz tog konzumerističkog razloga. Zašto je Božić moj omiljeni blagdan? Zato što počinje vrijeme radosti, veselja, blagodati, poklanjanja, ispijanja kuhanog vina, druženja s ljudima koji nisi vidio 150 godina. Poklone sam već rekla, ali uvijek ih je dobro spomenuti više puta. Moj omiljeni blagdan nije Božić, jer ga ne volim, nego 1. maj jer je sve divno i krasno i proljeće i sve što radimo na Božić je zapravo lakše i ljepše kad je proljeće. Družiti se s ljudima, roštiljat, cugat, zabavljat se. S pripremama za Božić počinjem 1.12. a sa uvertirom glazbenih podloga s kojima maltretiram koleginje 15.11. jer je to stvarno super podloga za rad i dizajn živca kolegina. Samo kičenje i sve te ostale detalje, elegantne, decentne ukrase na robi, glavi, ušima i ino. Zapravo 1.12. da, u firmi sam počela 1.12. nositi uši. Prvo ne volim što počinje praktički 15.10. jer ove godine sam doslovce doživjela da sam kupovala poklon za sestričnu koja ima rođendan sredinom 10. mjeseca. S jedne strane su bili ukrasi za Halloween, s druge strane za Božić. Nemoguće. Traume su nastale kad sam 6 godina živjela s cimericama, od kojih jedna počinje, to je ona osoba koja te taga na onaj meme kao 60 dana do Božića u 8. mjesecu. I onda kao ne, evo je, ne. I onda prvu pjesmu pusti u 9. mjesecu jer eto danas je baš pala kiša i malo je hladnije nego što bi trebalo biti od ove godine. Onda si misli kao taman ugođaj za Božić, taman bi sad trebala krenuti. I tu počinje horor, taj teror. Božić dolazi, Božić dolazi, Božić dolazi i dolazi i dolazi i dolazi i on dolazi 2 mjeseca u godini, a traje realno 2 dana. I s tim da su ta 2 dana obično nabijena tolikim stresom, meni bar, da jednostavno ne osjećam potrebu da to slavim. Nemam stresova pred Božić zato što smo se svi u obitelji dogovorili da se nećemo kupovati poklone. Imam veliku obitelj, imam 2 starija brata, mamu, tatu, njihove žene, djecu. I muža naravno i njegovu stranu obitelji, ali smo se dogovorili svi skupa da ćemo kupovati samo klincima. Ali uvijek nekako vidiš u gradu nešto što je slatko i podsjetite na svekra, svekrvu, mamu, tatu, pa kupiš, to su zaista stvarno samo sitnice. Neki znakovi pažnje koje bi vjerojatno kupila nevezano je li Božić ili nije, ali klincima tu se da oduška i potrošim previše novaca i mislim da se stvarno isplati. Da, okej, naravno Božić nije materijalno, ali kad se oni tak razvesele kad iskopaju te poklone i vide ono što su htjeli, ja sam ona kvaliteta. Volim ja taj ugođaj i sve to stoji, ali to mora početi dan poslije dana mrtvih, ono kada se... Jednostavno je predugačko, previše traje. Ne. Dobro, ja vjerujem da previše traje u 99% slučajeva upravo iz tog konzumerističkog razloga. I znam još puno ljudi koji stvarno ne, znači zbog toga da ih uhvata manija kupovanja i slično, nego zato kad svi žele imati tako jedno krašeno, miris cimeta i... Zašto je Božić super? Zato što je veselo i opušteno je sve, koliko god imaš posla, znaš da te čeka tih par dana u mjesecu gdje ćeš chillat, uživat, pit kuhano vino, jest finu klopu koju će ti napraviti mama i nećeš samo kuhat, osim ako se doma imaš vremena na to. Zato što ćeš pojesti hrpu kolača, zato što ćeš svaki dan nakon posla završiti vjerojatno na ugodnom druženju s kolegama s posla u kafiću preko puta, zato što se širi ljubav.